Lefatshe ka bophara kgwebo ya baithuti ka iwa jaaka sengwe se se botlhokwa go lebilwe ka mo e ka tokafatsang kgolo ya ikonomi le go tlhola ditiro. Student Entrepreneurship Education and Development SEED kwa Wits e rotloeditse basha go simolola dikgwebo ba santse ba tsena sekolo. Mokhuduthamaga mogolo wa setheo sa Young African Entrepreneurs gape e le morulaganyi wa dikopano tsa SEED Risuna Maluleke a re maitlhomo ke gore baithuti ba dire makwalokopo a bontshang bokgoni ba bone mo ditirong tse di farologaneng. Some of the students that we get to work with here at the Unibesithing, you find that some of them are actually just like, doing it because they are looking for a side hustle. Yeah. And then others in that way, they are actually doing it because these are businesses, innovative businesses that are actually going to drive measurable socio-economic impact in society. Lenaane la SEED le kgonne go kopana le beng ba dikgwebo ba basha. Lerothodi Manala o editse dithuto tsa postgraduate tsa Public and Development Management. Manala o iponetse tiro ya nakwana ya go tlhatswa diteki mo kgwebong ya tsala ya gagwe. Since it's June 16, at least I have a job, so I'll be able to have some money. Seeing that I've been doing my studies and I'm off time now because it's exam season and we have to prepare. So this would actually help me to have some money to save for after exams. Faith Mokhalaka yo a le mo ngwageng wa bofelo wa go ithutela computer science ke motlhami wa Puno Organic Investments e dirang ka technology ya temothuo ebile gapile kabo ya fintech solution. Mokhalaka a re go kopanya temothuo le science ya computer ra ke kakanyo e siameng. During the pandemic, I was home because we all had to go home, and I then went back into my farming roots, which is where I started farming, right? And then so bringing that back together with computer sciences, I realized why don't I create a solution that can help farmers? Metswedi ya kgolagano ka neeletsano ya mafaratlhatlha ke karolo e tona kwa campuseng. Gift Bozekana ke moithuti wa BSc Biological Sciences ebile o dirisa TikTok mo a bontshang botshelo ba campus le maitemogelo a gagwe jaaka moithuti. Go ratiwa ga gagwe go godisitse kgwebo ya gae ya Baithuti. Whenever I made a video, a TikTok video, at the end I used to say hi Baithuti, you see. So I took an advantage of that because I was like, okay, let me print a t-shirt, written hi Baithuti. Go lebega bokamoso ba baithuti ba bararo bano bo phatsima fa go lebilwe dikgwebo tsa bona.